Ngasisu Manipur Top Channel gi maikaydi special content ma puduna laksari myam le foktami si haina thamjari duga myam da ngasi thamjagaduri special content si sanale baki mapau sienjage duga kuror kungani thoi iri spinning mill kamdoba Nepram Krishnamhon akhang ahai singamari thijilibasingna mangjona haikibagumna hauzik corona virus ki ani super wave ki mapangal son thabugumna tawre ayamba free ore karamba makhal gi no khangdaba curfew di haujiksu numidang pung 8 gi ayuk pung 3 fawba lairi male dubo mathi di phone khidre corona gi mapangal son thare manipur gi oina fagatpagi sang sada 96.61 yaure hairabasu haukiba numit 8 ni da miyoi lising amaga sahum go humdra ga mapan positive oiba thengnari kunga mathoi sikhi hauji active case lising ani ga samaga marfu laidi haina the report tawri asigi sumatakta November thadagi hena sathiba ahum subo wave lakpa yai haibigi thajabada section thorang sing adumak lakhali masida akhoi khudingmaksu saruk yabatai isa section ba khaktana imung manungi laikai gi khunai gi state asigi apunbagi oina lakshin ma ngamgadoribani haibisi matam suppagi oina kaukthokna roidabani kaukthokna roisi laukthokpa yaba laukthokshanu amasum lauba yaba warep lausano mamangda lairamba government amatana sahi humdra romsida karisu toramde Prime Minister Narendra Modi na haiba wadi ishorna haibani haijasano laukthokpa warep lauba haibisisu excitement gi manung salibani haina lauba da kaide saliba September tha sigi taraga teret haukibe irai numita Vishwakarma puja amadi pisatau ira thauni thauramga iroinana lamdam asidasu Prime Minister Narendra Modi gi sahi humdraga mathoi suba mapok kumon thoram pangthoknakre sayol ama supna satharakpa seba taptasu loisinkhre sahi khara asida thoram asi pangthorokibani mamang sahi dadi Tamil Nadu gi Coimbatore da Narendra Modi gi humdra suba mapok kumon ga mari lainana ladu keji humdra siba Mahadev da katuna miyam da yenthokibani Swaidasu atum hau yenthokhiba thengnakhi adubu kumsidi sek mok launakidre Union Minister Women's and Child Development Srimuti Zubin Irani na Imphal da laktuna Rashtriya Poshan Maha 2021 haudokpa Bisnupura Poshan Cycle Rally lamthaduna Union Minister Masamaksu Angalwadi Walker Ramadi helper singa cycle thomina duna rally adu saruk yakhib adumak Narendra Modi gi mapokumon thoram oina launakre matang swaida ningsing lakpadi Srimuti Zubin Irani na Union Minister Textile gi thaupuringai kumja English singa ni taraga nipan gi October mapanda mafam asida laklamba matamda Manipur da lupa crore kungani thoi sangna iri spinning mill ama lingani haina lakthulang khibaduni ngarang na halamuk Women and Child Development Minister oina lakhiba adudadi project scheme amata lauthokpa takhidre adubu nupi angang sing masa mau farabatada leibak sakhotkani di hairamki masida sunatana Narendra Modi na tawriba thabak sing social media gi mateng lauraga miyamna khanganba tangai fadi hainasu phongdoramki pham hongdo hongjin tawkhibana iri spinning mill gi wapamadu ningsinglamdabadi yai adubu sahi ahum pharakadoraba phawba mill sigi mapau takhidabana kamdokhraba jano haibisi miyamna hangnaraglibani asida sunate kumja English ngani ga taraga nipan gi November kungani thoida Senapati district ki manungsanba mauda Manipur Seri Blossom kam Flower Festival haudokpada Chief Minister na Imphal da mau kaitel amuk athubada saragani November taraga mari angangi numit thauram Imphal pangthokpada angang singi asobo park semgalagani haina lautokhi kumja English ngani ga taraga teret ki June kunda matam adugi Union Minister HRD Prakash Javadekar na Imphal da paumi sing unabada Manipur da school sang samaga kungani thoi saragani hainamki matam adugi Union Minister Civil Aviation Jayant Sinha Manipur gi border town More yauna North Eastern region da airport taraga mapan semgalagani hainasu lautholamki masida sunate district amaga gi lonabada lamgi sayetnaba lairibasi district boundary commission semlaga yengsilli haikibaduna loikraba jala puya sing English ta handoknaba committee semlagani haibaduna kari thabak yaukraba kumja English singani ga taraga tereta lauthokibani yamkreda labuk
कन्ननबा डाटा बैंक सेंबा मेंटेन हॉस्पिटल साबा एयर एम्बुलेंस की वाफम इथाई बारेस लौथोकनबा सेंटर तक्सिनखिबा असिना चिंगमनि अतै क्यासु लैरमखिगनि हंगन अमुक्तंग यंगसिनबदि सुमनि मरमदी सही मंगा फरकदौरे स्टेट असेंबली की जनरल इलेक्शन 2020 ना थोंजिंद लेपतुना थिलरे अमसुम मथुम मरांग हौनरे मरम अदुना लौथोखिबा वरेप नेखिबसिंग अदु कयामना थबक्ता ओंथोकपा ngamkhre कयाम ngamdri हाइबदुदी खंगमिनबा सुमगनि ममांगी गवर्नमेंट अमतन करिगुंबा अमत तौरमदे कायदना हेक्ता लावबा सिदी अपंगमना मसा मतोमदा थगसै हाइबदु ताररोय हाइनिंगाय लेते हौजिक इलेक्शन की सहीनी अदुना सिन कांगजै हौनरकले सोशल वर्कर क्या बोट लेपनब सांग थोलकले अमसुम मथि फोनरे पार्टी अमदिगी अमदा सोंगथोक सोंगसिन फाव तौनरे पार्टी अमतन ऑफिशियल ओइबा मिरेप लौथोप थेंगनद्री एमपीपी की ओइनदी असुमबरा अरानबरा खंगदे कैंडिडेट अहुमदि लौथोखिबा थेंगनरे अदुबो सोशल वर्कर खरदी सिंबल ग कोनना मीडिया दा फोंग थेंगनरे सनरीबा पॉलिटिकल ड्रामा यानरीबा पोरम कंगलोन अंगकपने कोरोनागा मवालौदी मियामना वयल गदौरिबने हाइबसी कौथोलगा पंगांग ngang लाउरी ताबीरमगदरा ताबीरमनरोइदरा हाइबदी खंगदे मिटनाबा नाकोंग मेंसिनाबदी सोयदन यारोमगनि थाजे स्टेट की सेल थुंगी फिबम फत्ती हाइबसी फाइनेंस पुरीबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉय कुमार एनपीपी नदी कया कन्ना हाइबतादी अदुबो चीफ मिनिस्टर एन बिरेनदी कुमजा इंग्लिशिंगनि ग तरागा तरेतगी हौन स्टेट की सेल थुंगी फिबम फत्ती हाइदुनो लाकली ममांगी सेनबा सही हाइबदी इंग्लिशिंगनि ग कुंदगिना कुनगा मथोय बजेट पुथोखिबा मतमदा हाइखिबदी स्टेट असिदा फाइनेंशियल क्राइसिस लैरे हाइबदी याय अमसो कोलैप्स ओइरे हाइबदी हेनमली बजेट अदु सीदा हिताक्ति नती अदुबो फाइनेंशियल व्हाइट पेपर पुथोकना बोहनरी स्टेट असेंबली दा हाइखिबने ngasi इंग्लिशिंग अनिग कुनगा मथोय दगिना कुनगनिथोय सेनबा सही लोइरकदरोबा फावा पेपर अदुदी उद्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इन चार्ज फाइनेंस नदी व्हाइट पेपर की थोयना कानबा लैरोय हाबिगी मोट फावा पीखिबसु तनखि कोरोना लाइसत के लंथिंग नरकलिबा सिगी मतंगसु व्हाइट पेपर अमा पुथोखरे अमसु पुथोकनी हाबिगी थाजबा थमखरे हौजि अमुक गो टू हिल्स 2.0 चुचामपुरा हौदोखिबिगी थौरमदा चीफ मिनिस्टर इन बिरेना सिंगिलमदा थदखिबा सेनफमगी व्हाइट पेपर अमा पुथोकलगनी हाइना लाथोखरे अमुकसु सिंगमसुम तमदा पाइखलिबा जखो थौरांगी थबक खुदिंगमा व्हाइट पेपर अमा पुथोक्तुना मियामना खंगलगनी हाइदि चीफ मिनिस्टर लौथोखिबगी मतुंगिना फाइनेंस का मरी लेनबा व्हाइट पेपर मरीदी गवर्नमेंट असिगी मांगदा तादुना लैरे अमदी सही अनि फरकदौरबनी इलेक्शन की कोड ऑफ कंडक्ट सनद्रिङै था मरी मंगा सिगी मनुंगदा व्हाइट पेपर सिंग असि पुथोकपा ngamdौरिब्रा हाइबदुदी तम्बा ngamdri मियामनदी ngainari akhang ahi singna khangningli चीफ मिनिस्टर याउना मिनिस्टर सिंगना लाउथोखिबा मियामदा पीखिबा थाजबा सिंग सबसाना थबकतो ओंथोकपा ngamlabadi थबकी गवर्नमेंट हाइबदु सब हेक सागदबनी अदुबो तौथोरकलिबा मुखाइनरिबा सिना थाजबदी वाली थबक तौगे हाइबमक्ति नत्ते तौरी तौनबसु होनरी तोयबोंसु लेमनखिबा वरेब अमदी लाउथोखिबा थबकदी खरा लापनबगुम उरकपा असि अफबगी खुदमनी हाइबा यारोय मरम असिना हिरम खुदिमक्ता हंगना येंगसिनबा सुमगनी 99.9 असुमबा ngangnabo hotnari haikibadsu thabangna utsi khongbal masa ama kalaga kokpagi wokal thadoksi haiba ngasigi sanalaiba ki mapausini mayamda share tawjaribisi mayamgi mosu sungsoi soidana comment thambiramu haina channel sigi maikeidigi thamjari duga pathoksagi bisida mayam soikiba lankiba yarsu mayam ngapigani matam gi marubi pauksing mayam leptan update pijaraki mayam ngamini si haina channel sigi maikeidigi mayam thamjari and thank you.